Ngai thatu te chibai le vek ule ole he video hi light off chunga ingai thlak lo nge ka be se ma se kan chan ma in he video hi educational purpose atan chaw ni ti le mi ti mol photum na aum lo ti khalo sha ila ngai thatu zong song te khoya emo engti khuna emo kan ni tinuna ina kan om ani emo dora kan kal emo ani poin midang chunga that I chwa zelangu te chuan he video hi tlemin a hlom dewa arap om deuh hlek ton ani ti kha lo she masale ila arap om na chan chu atak nge ya thil thleng ani wang ani pakhata ma se thudik chu dot a in a kha a hlom zok fo chen ti kan shat vek kha ole tuna kan thungai thlak tor hi English miseli chanchin ni in mi then kha chuan kumsang ni panga a movie ti chwa The Exorcism kha kan la sha cheu karenga khami movie a khan mi che pakhat Emily Rose ko chunga ramhuai sap chunga demon an ti chu no chwa tumin an be ani kha khami movie kha tuna kan ngai thlak tor English miseli German no chanchin be chana siam ani ti ila he no chanchin nin hian ain ang deuh che ani ti lo shele phota ila ti chuan mishing ko chung kan taksa chunga ramhuai lut kan ti hi oi lo te po kan omanga a then chuan kan oi viau bok ome hei hi mi tu emokha ramhuain alu chil ani chuan ti nge thin kan neya chu mishing atak sanai tu kha chan himnan puithiam imo hetiang lam thiam tharau be thei kan ko thina heta po hian English hi achung te chuan hospitala physical doctor le psychologist ron ma supportin tharau lam thil an ti ma hian an thei angin pan tur tha a an rin chu an ron ve veka amai ro chu ma so na engma ane the tak lawa chuan tharau ramhuai be thei tile pastor te ba ka puithiam lam de chu an be ron ta ani heng ramhuai na ti boy te hi atlang puin kan sha shan thei dan tur chu chong mak deu mishing chong po ni lo te in an chonga chu tiang chong chu zirpo an zir ngai lo le an shet ngai lo te ani thin ma se nal takin an chong tla thina adot le chon thil sha theina riau te an neya entirnan thil engimo an hmu lo tura kan thuruk te kan chanchin an la shet ngai lo le thil engimo kan thuruk tu ma kan shel awang te kha an she chat mai thina kan no panlaya kan chunga thil thleng te engkim kha an lo shevik boka ara pom dan tur chu kan bulami in kan no panlaya kan thil ti ro kha lo soi chuak ta thut se engtin nge kan ngayang chen khat le thung chu an chak em ema mishing chak takina ati thei pialam hi an ti thei thin sang taka tanga zuang tha taksa engtin ma om lo te tlan chak em mai te ani theiang chu te chuan adot le chuan film vela kan hmu ang hian sa khwana thil bungrwale Bible cross ti velte an hlau ema an ma cross an keng ani chuan rap thlak deuh ten an awa heng hi ni English khesa chuan kan hmu tur chuni English miseli hi September ni somni pakhat kumsang kha zakwa somnga pahnia West Germany ya Joseph le anai te inkara alo pianga English pian ma hian Joseph le anai te hian fa pakhat lo nei to in a hming po Martha I ani a ma se Martha chu kumriat mi ani in aboral te thut maya a thi chan hi doctor de chuan akalna wangni in an soi hemin no hian anai te no pa hian fadang pali an nei bel a chungzinga pakhat chu English miseli hi anita ani te chuan English hi no pangdang lam tak ni in thuwa oi ba ka a fel em boka anu po in chung khura kong engkima puin sa in pathiana chi em boka hetila hian an chung kwa hi Catholic kaushan zui tu ni in an kaushan dan le dun de chu an zo tha hle a tin school ala anung chang a tha in le kha te azir pe em boka chian kum ti po nuama ti in a chian ti nen an han in fiam te hian a hlim ve har thin hle a felin thuwa oi ba ka le kha azir pe in an kaushana in mang bok nen anu le pa te po in an chuak thin hle nge ma se thil dang lam chana chu a thleng don tatlat mai English hian kum som parukna mangve mekin ni kha chu school akalna a thian de chuan a omdan chu mak an te em maya an school tola chuan kalin mong changin a hmalam chu apan ngar maya heti chung zong hian ami chu khapnia lovin a en ngai en char boxi nen
a thian te chuan an han soi nok nok no chuan a ron har ta hoka amai ro chu tianga a om chan an zo chuan soi tur a hriat lo ba ka chutia a om lai po chu a hre hek lawa a ti nge na shilo chuan a chau deuh thu te a shil top ringot ani ome hemi nu che kumsang ka chakwa somrok pakwa a hetiang ang deuh che hian om le in heta be thong hi chuan alamut hil lai rengin a khuma tangin a tho chuak hlul maya amit po la ching reng nge nge in a hnuwa a ron har chuaka a khum chu alo hu hnuk maya heta ama soidan chuan himi zan hian adam lawa atlun chiam ni in a soi tin hengba ka hian hemi hnu lok hian a tb ti mu chhuani in damno ina rei tak anin enkol pha nge nge a amai ro chu adam chen ma in damno ina tanga chhuadin an chuak ta dei maya hemi hnu hian a kai ti mai lo chu damlo na engma ani to ngai lo ani enile senu le pa te hian an fanu kai chen chu enkol dam an do ema wangin neurologist an ron li a ani chuan kai chen te an enkol dan ang thowa lo enkolin heta doctor soidan chuan hetiang kai ani chan hi natna chekhat temporal lobe epilepsy TLE ani tholo shilin he natna hian kai ba ka hriat na hlote thil hmu swal le o hretlata in hriatna te a thlen thin nia soi ani a chutia neurologist mewin anatna le engi a thlen thei ti te chiang taka a shilta ka chuan enile senu le pa te chuan ole he doctor hi chu kan dam pui ve to nge yang tiril ro in ha te po an ha dam ve ta song songa amai ro chu tiang be se na te po chuan rallam apan le tlat mai enile se chuan dam doi te e rang ma se zia lam pan thei ta chong lovin ori ala hriat fo ba ka thil mu ala nei zel boka atopa phe chuan anu le pa te chuan mental hospital lama anda le ta ani heti lai kumsa kha zakwa somruk chawa hian catholic ko shana chuan exorcism tharau swal no chwa hi ala lar lo hle a enili sipo mental hospital a chuan la ombe zelin kumsang kha zakwa somsari chawa movie chi sang sang tharau swal no chwa ti lan na lam siam anron war chhauta hle maya hemi kumvek kumsang kha zakwa somsari jun tha hian avoi thumnan enili se chu ron kaile in doctor de chuan a kai ti renan an han chiu ta wata ma se hemi tum hi chuan azia theita reng reng lo ama enili se soidanin akuta rosary kenga atong trai chung point abul vela ramhoi mel te chu abo theilo thole anti boina satwal tol ni in a soi te chuan kumsang kha zakwa somsari september tha a neurologist dangron le in athluak chu te sang an han nei le ta a ma se hemi tuma hian doctor chuan enilisin engnat nama anei lo thole adam thatvek thu a shel tatlat maya he wang hian a kai dam doi man lai chu thlakin dam doi thar a chole ta ani amai ro chu hetiang ang har sanna le boina kara po hian enili se chon anon chu pa ngai taka man sham adu ba ka mi ti anga a thatlai chu hlimle nuam taka chen ve adu awangin kumsang kha zakwa somsari pathuma college in admit ve ta mi a chuti lai mekin college a thian de chuan sako serle sang ati na sat thu an soya ma se ani chuan anat na atanga a that chwa wat theinan le adam doite chanpui tura ma alo lak ve na ni in a soi thonga ma se chuti chungpo chuan anun chu pa ngai thei tak tak to lovin atong trai lai te chuan o ala shefowa chuta o chuan miswal ani thote shemhuna akal tur thote aron shil ni in a soibok hemi no phe hi chuan depression in ati boy chan to hle nge nge ani heta hian han ngai to ma te itong trai lain ibeng bula oti bai takhan shemhuna ikal don ron ti ta se engtin ngi omang enili se chuan kumnga chung anat na enkol nan dam doi a thla ngai lawa amai ro chu adam doi e chuan na thok tha theilo tlat thongin maso na po motor engma om lawa chuti line a depression de chu azwa zel boxi nen abeidong to ema anun la boro tialin arak roi roya khuma te chuan talwa wakin akor hak zong te po pothlerin sarwakin atal vela achang phei chuan uibo angmain abo chem mai thin ani ome chu mai ni lovin khum hnuaya te waklutin voi khat phei chu anu chuan enilisin chhuata amazon ngei aliak lai chu mu in rap thak ati mema chu aya larap thak le jok chu enilisin ran nung amana ai ta mia me mai chu ani a ache dan chu arongin arap thak tial mai
Anua phei chuan ran nung te chi chau ni lo sawa te chu manin an sa chu ai ta zela tuna che chuan anu le pa te puin ataksa a lua tu om nge ni ti an pom angai ta ani ataksa ramhoi apai ti achian na em chu tum kha chu an chung kwa in mun thiang hlima rongbol na hmuna an kala chuta chuan isua crossa an kheng betlem le cross dang tam tak omna akal lai chuan cross chu kalpel theilavin tui thiang hlim an da na hmuna te chuan om theita reng reng lawa heta an pui thiamin a soidan chuan an hmun thiang hlim sraina chuan akal theilo thu a soi tin enili se hian chulai hmun akal chuan a ke chu kang ang maya a sa thuam hom thu a soi boka heta tang hian anu le pa mai ba ka a thian ti le an chung ko thian ti le an chung khat leina te chuan enili se chuan ramhoi pai nge ni ti an soi chiang theita a ye chuan enili se taksa chunga ramhoi nu chuak tur chuan pui thiam hne na kalpui ngal ani a amai ro chu pui thiam chuan chu tiang ti tur chuan bishop rem ti na lak angai thu alo soya heti lai mekin enili se chuan zwalam apan na sa in chung hon lai phe chuan mishing chunga po anun ron na alan tir hial to ani ome hemi nu kumsang kha zakwa sumsari pathum November tha a enili se doctor chuan akai dam doi e thin chu atharin athak ta a chu mai ba ka chuan mo stabilizer an ti chu apitel boka ma se chung chuan enili se omdan chu atidang lam lo mai nilovin amma ai ma in anasatial tial emoti turani a aruma aram hoi mu po chu la mureng thovin bungrwate avom dar thol a unaw nu te chu zautaka choi kangin ruma te chuan avomin avom tamaya ma se hi ama chakna chuan a theilo ti ero achiang rang si heti la hian enili se chung te chu anmang ang to tak zeta chutiang bokin an father po bishop ne na kalin enili se tan ramhoi no chwa chu rem ti sham turin alongen ve boka achan po enili se chuan a thi pha mai an hlau to awangle au ko chunga ramhoi omin ataksa asoi sakna chu ator chhuak zodonin an she to ngang lo ani ye chuan kumsa kha zakwa somsari panga lo her chhuakin tu kha chu enili se chuan pepara thuzia kaloda a chuta chuan engma kani lo ka engma hian hlutna po ani lo engtin nge katiang ma ka so na ngai min chung chai pui ro ti in alo zia ka chu mai ba ka pui thiam hne na midang ta na tor chu ka huam ma se hei chu alu tuk de ani ti in a shi om zia thu alo shilbok ani ome te chuan hemikum September tha lo ni chuan bishop chuan exorcism chu ti arem ti ta a ma se he thil hi aruk theiang bera ti turin pui thiam hi a shil thung hi achan chu ramhoi no chwa hi anlo hlotlin pui ani poin atak sanei tu kha nakin zela rilrolama har sana ani zuipal a hlaum em ema mi in an shia chuan chutiang lam hoya mi ti du da aton an hlovang ni in alang chuti lai mekin enili se chuan anu le pa ti hna chuan ama ti damnan doctor ron to lo turin angena anat na le har san te chu pathian hna hlan pum hlum adu thua shila kumtam tak ama awangin doctor che sang sang an ron kwal thin chu she om alo ti ve em alo ni a September ni somni pali kumsang kha zakwa somsari panga ni in enili se taksa a ramhoi swal om no chwa chu ama sabir na ni turin chan anita a heta hian eng camera ma ken lo phal ani lo ba ka puithiamin amhan tangkai tor bongrwa ti lo chu engma da phal ani lova ti chuan anin pe thokhat no chuan sako serle sang chu an han mang tan ta a chuta le enili se chu ama ori po ni mia lo teng chherdeu chwa in aron chong tamaya chuta puithiamin engwanga rosary chu hlau em nge ani ti azo chuan enili se hian achak em wang ani tho changin rosary chu setana le ramhoi dang te chuan an hlau em thu aron soya tin enili se taksa a tharau swal chwatir tur hian voice somrok pasari elai exorcism hi ti ni in an voi khat ti hian darkarli zela oboka heta an miroi pui thiam po hian ramhoi hetiang ema paitam hi ashat ngai lo thu soi hial mai enili se hian atlang puin exorcism an tiala hian letin chong mangdeu bera mase ama tak tak atong lai chon German chong mang thongin atong man asang ang hian a ori po asang hlak nge ani he tharau sol no chwa hi a hau tak zek maya heta hian bu fai crosslem Holy Bible le chi te tui thiang hlim ti nen na sataka an be nuwa po
an hna hian thlasom lai a o a chutiang khopa ataksa chunga tharau swalin na athokna satur chu han ngai to mai po in ataksa in atorna satur ziate arilu ashom zia tur te chu arap thlak thial zok ome heti lai hian enili sepo hian ataksa a ramhwai apai te chu chuak turin adu ve ema chu ban chuan hetianga exorcism an boi pui lai po hian engma a in du ngai lawa a chan chu aril tram chuan ataksa a tharau swalte khan an chho san duwa arin wang ani ber chuti lain ataksa muntin mai chu pima khatvekin a cherin aduldang em mai boka ti sa po nei manglavin ro hlang hi anirangot mai chutiang chu tharau swalte chuan ataksa chunga anti du dan chu ani awangin enili se hi achil hle zok ati thei ome le chuan cross te rosary te le ramhoi no chuak tura manro an man zong zong kha ataksa ramhoi cheng ve te khan ataksa chu inbe na munata na mangin an ngai sata chu ania ma se voi somrok pasari lai atwar thei kha chakna danglam tak chu ani phot mai amai ro chu atopa topa zong ataksa ta na a in ngai lo awangin nanna chi sang tuarin kumsa kha zakwa somsari paruk julai ni khata chuan heleya a shom na chu atop ta hlo maya hetia athi hian kumsom ni pathum chau ni in athi chana malnutrition taksamamo tok chocha ai lo wangle taksa a tuiril omlo dehydration ti a report ani thung hengba ka hian aboral hian kg somni pakwa le gram zakwa che ani in nula kumsomni pathum mi chu kg somthum po atling lo ti na ani chu acha thun lai ber tur le atak samoi lai ber tur chu swalin ngai sa in mutlak manglo khopa cher le doldang in asiam ta chu ani a ye chuan arwang autopsy an ti na a khup ro te chu a ke vek ti mu chwa ani a hei hi tungtrai tura a ching shet na lama ke ta ni in an ngai bok ti chuan enili se aboral hian police chuan anole pa le puithiam pahnih de chu manin an chal po marsin somthum kumsang kha zakwa somsari pariata nei chan ani ngala heta hian prosecutor te chuan athi ma kar khatal kha chu damdoi mangin enkol se chu anun na kha kan chan him theyang ti in an soya chu mai ba ka doctor dangin a report a check non le na a enili se kha engtharau sol ma in an lo chel lauti in thu chwa aron nei le tatlat mai boka amai ro chu defense lam chuan exorcism chu German constitution a danin apom thu ain ziak ani ti in tran an lo kho ve thunga heta hian ataksa chunga tharau swala nge ni ti lan tir na torin exorcism an ti laya enili se chong an record chu ti lan ani a hei mai ba ka puithiam pahni le enili se nu le pa te chu an ko shan chuan attorney pakhat an roi sak nge a ma se hne na an chan pui thelo ta ka wangin enili se thina hian thiam lo chan tir ani ta ani amai ro chu thunei tu te chuan puithiam pahni jela han khunga chu an sheve ema chu wangin poisa tam tham tak choi emo kumli lai jel tang thei tur ani na chungin poisa chu choi tir ani ta thunga chu ti mek lain enili se nu le pa te po an thil ti awang hian jel bang zut ngei tura ngai ni ma se prosecution lam chuan an tuar tam tok to e ti in eng thu boy ma siam sak zui ani talo bok ani